Ohemaa Woyeje ene nana Yaa Brefo nso akasa unse wo bi base unse wo ni nyina de ya nanso otumi so obi tumi wu asa wo no etumi kan akoma otuna ase a entra eye wo se su nanso wo su a enye na wa as a presenter no e wo se ne ati bia wo tra ase na wo nso o ka se ne ati bia se ne ya na ati bia Ohemaa Woyeje atna se si akoda ne ofa mo ne wrong medication de ma ne nyina Sesi anwuma boy kaze Yesu adinkunim over Satan's power no. Sesi anwum ne so bo ye bedane na because oyare ye ne ye bompai man asofo bompai man. Adenti na Yesu adinkunim as sesi an ye di Koda ekọ shefam nti obi sase obi amfa ne comment mranti sesi anwum no wodu bebia Yesu adinkunim over Satan's power na ehọ no wonder ne na ase wonye ne den Ohemaa dane na ye sana na Yaa Brefo so se wono so ni akoda fam no wono so afam da na wo yare okwa yare sabia na endura ye de ma no na ndure na ofa ni nyina enye etre na doctor foforo chen se ndure na wo fa no enye ma ne health ma yenti Ohemaa Woyeje ne nana ya emra sesia se ye rat bia etise mu a eya enyom no afi ye to say Jesus Narbano essa na de etia na etie na kwa yare hosem enti we no still your friend say Yesu adinkunim nipa wodo ayeyi kama say na owrate bi emu odin mu obebo mpaye afoforo bebo mpaye ni bi de aboa ebi bedi e de aboa now so still enkonkosi aga na ekoba na sa hoho a ewo mu no ewo he se ebekọ so aka se Yesu adinkunim wote bi etise mu we dey asem bi so ababa we miru afini den but me kai time me was studio na me adwuma sa time na me wo top radio and news no ba se wo Sememwa Ninyomi Osi He's able to deliver my Messiah Mukai Enti sabra na adwa me chucha nanyum na quickly me drop and I'm say okay Enti what to be atise mu no eya na edien na ekatre obi a wono create nipa a woto nyum yi na wa hoto so e wo kasa no mu na wa hoto so e wa asem a ya frɛ ni nyame asem emu say he is able to deliver the Messiah is able to deliver na wa kwa pie wote bi atise mu owu ne nkwankwanta wa bompa ya kanchi abo anyum awa atworo ato no na still won't deliver aya enku afoforo gidi ana sa te bi atise de aya na ye gene say ya fa ne say ya fa ne tra etano pe mi bisa say Yesu adinkunim ana esa so wura ewu eno aya tasem de apparently news no report say kidney na sa kidney kura kidney no wasi anso ne he kidney no kura wasi anso ne he ni si wodi amanfo ani na we awu na kidney ana de achi we awu na kidney say ya na me yonko bro badafo papa ajo aye me target oje kidney be kan ne to ho wo brefa mu no obi akwa nim sa brantie be dale sesam ya de ade nyina na survive na ode ne homa Yesu so wanya ngudi a ene no ne Yesu na be nante bra yi o asori dwuma ne ado ti kra frame invite me nyina sa ajo a chale oh me target come on when Bibia seemed to be okay with him no to promwa sabrenwa ni etise ojewu wahu enti ade abachi bia wu say ya enku amanfo of him ekoba ne so mo epesi uniama for the future self ya na wo mabamobu wobi wo sifie nura wote wo we hu asema wo se ane be dua ma ne mpem ho amekwa kodadan no mu dan moto sa I am for him
Wobi, why you the one why the masters in the one HG as if what's Charlie, this life safe. Yeah, they call it Charlie make a stop safe. My mean stress, I may stress some on. And this channel crowd, I mean, share beer. Wobi kwa juma ne shirt wato so kama wafa shirt ebeshe wate asam no a wasan de shirt na kwato se ale me kwa Koda kra me Koda nanti bebrebe jina se ya ana de abeche na kum ana de abeche na kum wawu kum sa wawu ena ma me ka sa asem esi wo sunya ne sa bra no wudim sa bra na nipa wu a yetimi de ne fro nipa yetimi de ne fra nipa fro bas na wu because say na ye ho na atoye say na ye nya o nyama kolani na nko na funu na wo twa serve na take am ne do ba pin na wo enjoy because it's go ho iribetwa kan na sika ni ho enti kan say me ka say mi hwe ya ne yeti sunya ne yete Ben Regional Hospital ho obi wu kura bo se na ne maami ana se ne papa de na hye kire no achekire ne tese ne ba normal a onwuye na o hye na chi ne achekire ne pampe ne de ni twam na odi ni treatment se wo su na ni ba ho ma amafo hu po se nipa na one ne nam no wawu na o mo ye da bia ebi a passenger car ebi so omudi no tu kwan free bi asunya ne ana se hefa ko baabi enti bus no ye beto ekonwa to da kra beto seat amana tena se wait in nchen wa chok one corner sa why Steve wo mun ko ne nim de omo de nam wo wunim nya sa bepeto na funu na mte na betena ka mu enti asema mi gusu kan sana branche bi yitre sunya ne ena wo bi de hie wu sa na ya beka to se bi obi ewu nti bra be yifunu tie bi abeka se wunni ana be charge bigger because ni po wu ane ho ade ebu ko soro ko mu eyefunu ho adwuma po no so ena ne ye chichire se pampe ene ye de no ba betre akodwa no so bra ye yiniti wo yiniti afedu ba bi o se a uni a chelti kakra ma me afijiu Woyi tire na duru baabi a wasi oh na ko kakra ma bo fi no kra oh eti afa a wonu a for so atani ni ti no jaya so aka se danuti asumazin dalini ti to no abeta ni tire no woye so atani na ko ni fie konya no so form say pram wasi sa wawu anani etene baabi aso ni wuti kumza wawu enti akobedi afene kura kumsa wo ene ho asamara nya enti chasa hey yes o tano prajo mi bisa very very simple question enti to be antisemu no aya na Yesu wadi nkuni wana so he is able to deliver no about saying and inability to deliver bemo because ya pese ye she ejidie ma enti niama binuma ema ye gitie sheki kakra ene ya na ema ye dwen ko etre ne bisansem se bi obi o ye thinka bia de bi obisansem because of person who why that for no very curious people on the entire research because they want to understand why the why in everything that is happening. Jesus Narbano. Ebusia for the outing kai. The utie ni nyumi. Ozana rua ya Western region wa fefe kama. Yes we tukura betran kran. Asofo bia ho ye nti watu abetran kran. Ya brantie Koda. Obekaya things are not the same anymore. Or to my asofo no. Things can't be the same anymore. Areho sem ne se watu ananam e won se do enura na pa. Sem na areho. According to stories, there's a kidney problem. He was battling with kidney issues. Here, Dr. Free India Crab and surgery. It's not easy. It's a sad story. Now, me tell no one can interview be no ya na Facebook Live be no ya. One watch mu say doctor some time ago yari ye water credit. Na yire ene ni nua de ne kwa ya sabia. Wo call ye dura doctor hwe no de man wo. Say drone bibi wo mu ani so ofa. Wo underlying condition be a drone bibi wo mu ani so ofa. Some doctors are very careless. What say mu a drone one no bosume watch. No he said ya no hu de eye na basabasa drone no onuma de we ye no no. Was no no abegugu ne yade.
Yes, don't Google your symptoms. Why here the obe who won't pay? And most of the time you don't want to try that. But this time around decided no, I need to check. Well, here was an idea we a doctor the mammy. What why so a doctor and nurse to top up so to top. I'm sorry. Oh, what cry you educator? You should have known, yeah. Your mouth and yet to me so your doctor need. But the Yaa Brefo maybe I should be educated, I should know. Well, that's true. Ghana, they're told to be a no one cut one for a baba and shall say. No one can't say I'm a man guide one more one. Will be back free. Doctor be back free. What one the broken heart? On one the pressure back free. I've told you the story before of a big media person. I want to crowd you one can doctor see could free. Koda ewu yaya ewu no wodwene ho a wonti ase na je se enye onu ankasa ne wu anyankopon a obo no eton safre na emu endura sebe India doctor bi de ma no na akofa sa ewu nyina wono munduru nyina na ewi ni kidney ese ni kidney ama ye nua be ma ya nyankopon aton safre na ebo ndwoma mabawa ye huri ni apete na je se Koda ndwom de wotia na wani agepa ya hwe ye nua be ma ye papa Yaa Brefo Koda and you stole and rest in peace. Emma ne yere ne abusuafo nyina Yako Makra.